Nagandeng kumaha pan aing keur nyeting kumaha gua aing nyeting mah kalaunan tuh kalaunan kumaha lah cik nice ya. Aing ngomong gitu tadi aing kira-kira tuan dia pada pengatai nyo aing dari kolot di dia jadi untuk goblok Incus apa-apa dimarahin, punya tetangga udah kayak kebun ragunan pada galak. Nggak tahu lah, Incus pindah kampung aja deh. Kesayangan aku Incesku dicari-cari kemana, kirain teh kemana, taunya ada di sini. Ngapain kamu di sini? Pusing tahu ah. Pusing kenapa? Tetangga pada jahat sama Incus. Aduh, jangan gitu dong, Anda itu harus semangat. Ayo pulang. Nggak mau. Gak boleh gitu. Ayo pulang. Nggak mau. Pulang. Nggak. Ayo pulang itu. Nggak mau, nggak mau. Gak mau kenapa? Ayo pulang. Nggak mau, tetangga pada jahat nggak. Jahat siapa yang jahat? Seorang Inces siapa yang ngejahatin? Mau. Bilang sama aku, bilang. Bilang. Siapa yang ngejahatin kamu? Ayo pulang. Cukup tahu Incus. Pulang. Incus mau pindah aja ke planet. Ayo pulang. Nggak mau. Pulang. Enggak. Ayo pulang, pulang. Enggak. Jangan malu-maluin. Ayo Enggak. pulang. Enggak. Inces. Enggak mau. Inces gak boleh gitu. Enggak mau. Pulang gak? Gak mau kenapa? Lepasin. Inces gak boleh gitu. Ek balik mal. Nggak mau. Ek balik mal. Di sini aja nggak mau. Ek balik mal. Nggak mau. Ek balik mal. Nggak mau. Allahu Akbar. Jahat. Panas gini enaknya ngeruncak. Cewek. Sendirian aja nih. Sendirian aja. Iya. Sendirian. Aduh. Boleh kenalan nggak? Nggak boleh. Kok nggak boleh? Sorry. Boleh dong. Kenalan. Rambutnya bagus. Kenalan dong. Teteh orang mana? Kepo deh kamu. Hah? Ya nggak apa-apa dong. Mau saya anterin pulang nggak? Pulangnya kemana? Sorry. Nggak mau. Ih, kok jutek amat sih? Jelas dong. Kenalan dong. Boleh ya? Jangan gitu dong. Minta kenalan dong, ih. Gak boleh sombong ya. Anjing curi jarian. Ya, ya. Anjing, amit. Ya. Udah foto ya mah. Ojek kak? Sanes abi mah sekedar jadi panon karo aning. Atas naon? Pohon. Kacang unggul orang kena aing. Anja. Anjing, suka naik curi jarian. Sini tungguin cas. Ya ampun gagal lagi dapat berondong. Cewek. Mana nih?
Aduh. Saya mau gitu. Cewek. Sini dong. Hei, mau kemana? Aduh, nih lo bawa cewek. Pang mundurkan mobil sport aing 2 pintu. Hadirkan. Hadirkan. Hadirkan mana? Mundurkan. Emang mana gablok mobil sport? Nah, kau tengok nanti mobil sport aing ke datang. Mana? Alhamdulillah urang teh ada ngonten. Yang urang teh pandi belikeun ku aing teh kena mobil sport 2 pintu. Mobil naon ngaranna? Mobil luar negeri. Mantap pokoknya mah 2 pintu. Balik gitu. Bener lah. Aing kos artis nasional wae. Emang gede ladang konten mana? Ya alhamdulillah. Tepan eta buktina kabeli mobil sport urang. Mana tuh? Bengke kena dipundurkeun tuh ku si Nendi. Tah, mobil aing. Mana setir Mobil leutik? sport 2 pintu. Warna naon? Nah hidung tah. Mana? Ya. Mantapan. Naon? Iya. Oh iya mobil sport ya. Ah, 2 pintu sih 2 pintu. Ieu mah lain mobil. Sebrok siapa tuh? Goblok kamu bodoh ka aing. Buya. Ngomong anjing. Udah barinya berat. Balagaan sudah. Balagaan pisan ini.